o peus kemeret pers e raktres gant ar bedai. Pure kavedin ne oa raktres vrao, raktres a fesson. Hag neuhe Arnaud Legouet so penaos e pen antiem ban weol a revardon arre a raktres an oa goulen diganin a vichus ken intereset gil de skriva ar ganaouen reiarin an ton dit hag e reli skriva pochou var an ton se setu meus la ramboyog an plijadur ma ket grit an arre gwechebet setu an intereset de an arre an eus ro edin an ton yiddish a tumbala laika hag neuhe dustuz o skedennou a zo deut me fen hag skrivet meus e buen a buen a ranket war l'er un tammik ben a fin e reller origina bep ser trao mais vidin a pezoa ma fen e histoire un an benag a ya devro rinidig en dro pe d'ur vro a zo anei pe d'ur vro uret an renie hag A perak o peus dibabet tem an distro. An distro e pen kenta pe aura un ton yiddish a moa change d'ar yuzevet goude ar brezel la ye do bro a ben a fin e Russia zo bet dibabet me ben a fin viche be moyen de choaz force pe se bro war l'er an dizor a zo burzut vidon ur gwir burzut da la rede skriva pochou hag be oa skedennou a oa ma fen par skriven ar pochou a war l'er klevedun an benag o kana a pest skrivet war un ton ken brao, un ton en gounel a ze oa dispar burzudus ya. A c'hwi a zo boazet da skriva da sevel kanaouenou mose? Kanaouenou oa vechkenta din skriva gant din boaz un tamm da skriva a plijra din. A peta e o raktreso vid ar boazeu? A vid ar blazeus zo raktres hag a plijardur din da la rede vo maleur dan evelou kenta a vo embanet dan evelou bue a vo embanet gant a liam hag titl a leur a zo cocktail ar vue pe gir ben a fin zo meur a duden meur a zen a ve ban istor tud a gej an el gant a real a vechou nem gav sambles hag kontet ve o bue a pez a c'hoarvez trao a pez a c'hoarvez deho neuze a bep ser trao a c'hoarvez ganto a trao an amzer dremenetre a trao an amzer vrema setu a bep ser trao hag a vechou e farsus a vechou e kri un tammik setu a bep seur